Radnici Željezare su 1934. godine svojim sredstvima i dobrovoljnim raznim prilozima izgradili ovaj stadion. To je bio u potpunosti drveni stadion sa onim drvenim engleskim tribinama, sa krovom drvenim i tako da. Nešto slično je bilo prije rata i na Grbavici, ali ovo je mnogo starije. Pa, ajmo početi od početka. Ja sam jedan put, kad smo igrali sa Španijom ovdje, i pošto sam imao akreditaciju, mislim, jer smo tada sređivali stadion, uređivali, ja sam onda iskoristio priliku da iziđem na teren. A pun je stadion bio. To je nezamislivo, kakav je to osjećaj. Možda ne pogriješim Vujačić i Alempić, golmani, pa je bio Fadil Talić, pa Prelđić, pa Hajduk, pa Gradinčić, pa Galijašević, pa Mehmet Buza, pa Mato Gavran, Aloj Zrenić, Josip Lalić, jedna od najjačih generacija koju je Čelik imao i općenito jugoslovenski fudbal. Stadion Bilino Polje, monumentalni stadion u Zenici, otvoren je 1972. godine. Od tada pa sve do sada predstavlja simbol odvažnosti, ljubavi, hrabrosti i historije. Na njegovom otvaranju radili su veliki stručnjaci i znalci koji su dali značajan doprinos u razvoju sportskog duha ovog grada. Na njegovom otvaranju radili su i arhitekti, zahvaljujući čijim idejama stadion Bilino Polje od 1972. godine pa sve do danas izgleda ovako. Pobjeđivali smo i Zvijezdu i Dinamo smo pobjeđivali. Jedino Hajduk nismo nikad. Partizan smo pobjedili isto u gostima, sve govorim za ovdje. Sve pobjeđivali. A nismo baš ni ovdje sve. A bilo je malo više, ali nismo sve pobjeđivali. Nisam rekao sve, ali nisam... Pa bilo je. Dva stara prijatelja stoje na terenu Bilino Polje, gdje ih uspomene vraćaju u prošlost, u dane kada je svaki korak bio ispunjen energijom mladosti. Danas, dok zajedno stoje na tom istom travnjaku, njihovi pogledi prepliču prošlost i sadašnjost, prisjećajući se ljepših vremena kada su snovi bili tek u nastajanju. Mato Gavran među prvima je zakoračio na travnjak ovog legendarnog stadiona kao igrač čiji su potezi ispisivali prve stranice njegove slavne historije. Ja sam inače došao, igrao sam za Rudar Kakanj kao junior, kao senior. I nakon par godina Čelik je bio zainteresovan da me dovede ovdje u klub. Međutim, i ja sam bio zainteresovan, normalno, to je već bio rang. Tad je Čelik upao u prvu onu jugoslavensku ligu, ne ovu, pa to moram napomenuti. I meni je bila čast da dođem ja ovdje u Čelik, da igram protiv Zvijezde, da igram protiv Partizana, da igram protiv Hajduka, da igram protiv Dinama. Ja bi došao ovdje tada džaba. Ne bi tražio ni dinara, ali međutim savjetovao je moj trener koji je bio u Kaknu Rudaru. Kaže, Maco, mi idemo ovdje da potpišem ja ugovor, jesi ti razmišljao, kaže, o financijama? Rekao, nemam pojma, rekao, meni je čast da dođem u Čeliku ovdje. Pa moraš nešto love uzeti, tamo, hajde. Ja sam tu nešto novca tražio, međutim, kad su oni mene pitali koji su tvoji uslovi, ja sam rekao, oni nije prošao ni sekunda, on rekao, potpisuj. Potpisuj. Ja sam tako potpisao 4 godine za Čelik. Mato se prisjeća s nostalgijom svojih prvih priprema na Bilinom polju. Ta sjećanja ga vode u dane kada je bilo sve novo i uzbudljivo. Mi smo prve pripreme koje smo imali u Vitezu. Varagić, jedan trener, poznati trener iz Beograda, doveo je tada 42 igrača, bilo je nas na pripremama. Ja kad sjedim za sto da jedem onu supu, kad ovako pogledam onu raju, pa šta je više ima nego na pijaci. I pitam sam sebe, rekao, joj Mato, gdje si ti došao? Da, nema teorije, nema šanse nikakve da prođeš ti ovdje. Malo pomalo, pripremne utakmice.
ovo ono, ja sam dokazivao normalno to. I od nas, koliko nas je došlo u Čelik, možda negdje oko 21-22 igrača. I jedino prva utakmica, sjećam se dobro, protiv Radničkog iz Niša, dole na Blatuši. U prvom sastavu bili smo ja i jedan Herceg koji je došao iz Sremske Mitrovice. Da. I tad sam debitovao i postigao sam tada gol. I tako da sam postao standardni igrač ovoga kluba. Legendarna Blatuša u Zenici, stadion koji je prethodio Bilinom polju, bila je pravo čudo na zemljanom terenu. Navijači su se okupljali da uživaju u utakmicama, ali često su se morali suočavati s izazovima poput plivajuće lopte, koja bi, zahvaljujući blatu, znala odskakati u pravcu koji niko nije mogao predvidjeti. Mato nam je rado pričao o ovom nezaboravnom stadionu koji je iznjedrio velika sportska imena Jugoslavije. Svi u Jugoslaviji pamte Blatušu kao slab teren. Nikoga ne pamti kao recimo Bilino polje sad što ima ovdje i to. Pa dobro, kao teren nismo uopšte bili mi zadovoljni, ali eto, mi smo se našli tu nekako, znali smo kad lopta skoči na koju će stranu skočiti, u Blatuši jest. Znamo na koju će stranu lopta otići, nije bilo ravnog terena i ovo ono i tada sam ja proveo tu 4 godine na Blatuši. To je bila 72. godina. Prva utakmica koju smo ovdje odigrali, to je bila Fiorentina. To nisi mogao, morao si mirno stajati, nisi mogao se ni ovako koliko je to raje bilo na toj utakmici. Kad smo mi prešli na ovaj stadion, nijedna utakmica nije odigrana bez 10.000 gledalaca. Bez 10.000 gledalaca. Međutim, ovaj stadion je bio stvarno posjećen. Prva zvanična utakmica, otvaranje stadiona ovoga Bilino polje. Prije toga smo odigrali sa Fiorentinom, nezvanično, ali otvaranje stadiona, to je bila 72. godine, protiv 72. treća, ne znam ja sad tačno, i sad je nam Crvena zvijezda dolazila. Grupa ljudi, vođena ljubavlju prema Čeliku, okupila se s jednom misijom – spasiti klub i vratiti mu stari sjaj. Čelik je život, možda nekako najlakše rečeno, i svaki Zeničanin je od svojih malih nogu sigurno počeo ići na utakmice Čelika i to je postala već jedna porodična tradicija koja traje, ne znam, evo 80 godina. Tako je stvarno, teško je to i opisati nekim riječima jer u ovom momentu stvarno Čelik je sve, Čelik je život, pogotovo ljudima koji su trenutno u klubu i koji su prate ovu čitavu priču. Od sikrancije, stresa, ljubavi, sreće, stvarno teško pisati riječima. Generalni direktor Čelika, Emir Čerim, podijelio je s nama viziju i ambicije kluba u narednom periodu, pa otkrio kako su posebno ponosni na rješavanje dugova koji su godinama opterećivali ovaj klub. Prije svega želimo klub bez dugova. To je na Čeliku neki uteg za njih 10-15 godina. Nakon toga neki naš najveći uspjeh je što smo vratili vjeru u Čeliku u ovom gradu, što su djeca ponovo i mlađi ljudi ovog grada ponovo zaluđeni Čelikom, što mi imamo jako puno djece na utakmicama, što se ponovo vraća vjera i samim tim mislim da će budućnost ovog kluba biti svijetla kogod da bio u strukturama, kogod da bio na terenu. Kada ponovo vratimo čast i obraz ovog kluba, budućnost će biti sigurno uspješna. Ono što Čelik čini posebnim jeste ljubav navijača koja ne jenjava čak ni u najtežim trenucima. Danas navijači nisu samo podrška s tribina, oni su ti koji upravljaju ovim klubom. Preuzeli su sudbinu voljenog Čelika u svoje ruke, pokazujući koliko im ovaj klub znači, jer, kako kažu Zeničani, Čelik je više od igre, Čelik je identitet ovog grada. Čelik vodi trenutno navijač. Mi smo ovu priču započeli dani 2017. godine
kad je nakon utakmice na Otoci gdje je bilo 3-4 hiljade navijača Čelik pobjedio, plasirao se u Europu, ali zbog neispunjavanja uslova za licenciranje nismo prošli u Europu. Korona je tek počela, prije nas u Čeliku su bili oni turski investitori i mi nakon što nismo odigrali utakmicu na Grbavcu protiv Željezničara, od tog momenta je to sve krenulo strmoglavo da pada. Korona je počela, policijski sat aktuelan, niko ni ne priča o fudbalu, ni tišta, liga se zaustavila, ne zna se šta će biti sa Čelikom koji je tad bio u zoni ispadanja i bukvalno čistačica koja je žena od jednog momka sa tribine, nazvala par ljudi i rekla momci u ovom klubu nema nikog već mjesec dana, niko niti ulazi, niti izlazi, niti se govori o platama, niti šta, ne znamo šta da radimo i grupa momaka koja su već bila uključena u tu priču, znala poprilično tu tematiku, se okupi i bukvalno preko Viber grupa to počne šta, kako, vratimo naš statut, socios model, ponovo ga aktiviramo. Uđemo u finansijske knjige, vidimo da je tu stanje katastrofično, da mi nemamo nikakve šanse da takmičenja nastavimo ni u Premier Ligi, ni u prvoj ligi federacije, a da uporedo vraćamo dugove koji su ostali za Turaka, tako da smo mi sami donijeli odluku na skupštini kluba da takmičenja nastavimo iz kantonalne lige, sve zbog toga da bi imali više sredstava koja bi mogli iskoristiti za vraćanje dugovanja. Mi kad smo ušli u klub, Čelik je bio zadužen knjigovodstveno preko 16 miliona. Sad je taj neki dug, kad se odbije dug prema reprogramu, prema poreznoj upravi koji se isplaćuje kroz reprogram, iznosi oko 700-800 hiljada. Žrtvovali smo svoja imena, uzeli smo najveći teret u gradu, ali evo nakon već 4 godine ozbiljnog rada, mislim da smo na dobrom putu da vratimo prije svega obraz i čast ovog kluba jer se on gubio 20 godina, a nakon toga da se vratimo i u Premier ligu i da idemo ka nekim novim uspjesima. Slobodni smo kad nema granica, kada putovanje daje priliku da osjetimo svu ljepotu života u pokretu, kada stičemo i dijelimo uspomene sa najdražima. Zaboravite stres kad prilazite granici i neka mobilni podaci ostanu uključeni. Uz vaš BH Telekom sada imate slobodu da surfate i budete online na putovanjima po zapadnoj Evropi uz nove, znatno niže cijene roaminga. A ne zaboravite da uz naše travel pakete može još bolje. Duplo bolje. BH Telekom. Moja priča. Uplati depozit klikerom ili X-bonom, 0% provizije, 20% bonusa na uplatu, 100% šansi za još uzbudljiviju igru. Budi pobjednik. Mozart. Zvijezdan Turkić, arhitekta, sudjelovao je u stvaranju svakog detalja Bilinog polja, pažljivo oblikujući svaki kutak ovog impozantnog zdanja, ne sluteći koliku će važnost ono imati za buduće generacije. Priče o Bilinom polju prepričavaju se generacijama, a svaki posjetitelj nosi sa sobom duh prošlih vremena s pogledom na budućnost jer ni dan danas ljubav prema ovom kultnom mjestu nije se umanjila. Bilino polje koje je kultno mjesto ovdje u Zenici, a čini mi se da postaje malo i u Bosni već, odnosno da je postalo. Znači nije počelo to 72. To je počelo 1934. godine. Tu je bio fudbal, ovako se zvao, znači Radnički športski klub Željezara. Osnovan 1933. To je kao neki prethodnik Čelika. I to je bio jedan ambijent, ja sam vam dao jednu sliku, mislim, koju ja volim jako, negdje snimljena 1957. godine kada je Čelik igrao sa Lovčenom za kvalifikacije za prvu saveznu ligu. Ta slika izgleda kao da ste negdje u Sheffieldu
1890. godine. Mislim, iza su fabrički dimnjaci i tako dalje. Dakle, to je zapravo izvorno Bilino polje. U doba socijalizma, kako kaže arhitekta, gradili su se objekti koji su bili više od pukih zidova. Oni su predstavljali snagu kolektivnog duha i želju za harmoničnim životom. Stadion je projektovao arhitekta Kosta Popović iz sport projekta iz Beograda i za to vrijeme kad je on napravljen, on je daleko bio najfunkcionalniji, najljepši stadion u Jugoslaviji. Tad se zaista ulagalo puno, ne samo u stambenu arhitekturu, u stambenu izgradnju, nego i u izgradnju javnih objekata. Ono što je specifično za lokaciju stadiona, on se dakle nalazi u centru grada. Nekada to nije bio baš uži centar, ali sada jeste i kao što vidite oko njega sve su zgrade koje su građene znači u tom socijalističkom periodu. Iako u to vrijeme Bilino polje nije bilo smješteno u samom centru grada, postalo je pravi magnet za okupljanje ljudi i epicentar dešavanja u Zenici. Njegove tribine, iako udaljene od gradske vreve, bile su uvijek ispunjene strastvenim navijačima. Kad je stadion nastao, nije bio baš centar grada. To je stari centar je tamo malo dalje. I onda jednostavno ljudi su željeli da ostane tu. Bilo je, ja sam arhitekta i urbanista i tako dalje, bilo je ideja, znate, da se napravi negdje van grada i tako dalje. Međutim, sticajem okolnosti, direktor generalni Stanko Tomić, generalni direktor Željezara, odnosno RMK kombinata, on je stanovao upravo u onoj zgradi tamo koju vidite. On je insistirao, a tad je bio tamo i u CK i kako on rekao, tako je bilo, onda je stadion. Što smo mi svi pozdravili. Međutim, onda je ovaj stadion postao kultno mjesto, vjerujte, znači to je 52 godine. Ova djeca koja su, ne djeca, sad su to i očevi, djedovi i šta ja znam, svi su odrasli uz stadion i to je nezamislivo Zenicu, zamisli bez Bilina polja. To je tako za sad. Navikli smo da ispred navijača uvijek čujemo glas muškarca, ali danas ipak nešto malo drugačije. Ponosna robijašica nam govori šta je to prava strast prema jednom klubu. Ponos. Ja sam ponosna. Ponosna robijašica? Da. Šta to predstavlja u Zenici? Pa ne znam, meni je simbol. Neki simbol. Jako ime. Uplaši li se neko kad kažete ja sam ponosna robijašica? Možda se to veže za neku drugu stranu? Pa neki se uplaše, neki ne. Zavisi kako ko u kom kontekstu uzimate to. Imaju baš prave robijašice, imamo mi robijaši s juga. Ima li puno robijašica s juga? Ima li puno žena na jugu? Pa da vam kažem, sad je rijetko. Rijetko. Vidim, pošto sam na istoku ovdje, pa vidim čitav jug. Vidim pokoju djevojku, navija. Ali prije je bilo 30.000 na stadionu, tad je bilo. Rekli ste mi jednu rečenicu koja mi zaista ostala tu, zapamtila sam je. Rekli ste i zaplačem kad gube i jako se smijem i slavim kad oni slave. Da, teško mi je kad izgube. Ne znam, odem kući tužna. Onda se sastanem sa suprugom koji je također na jugu robijaš, gdje smo se i upoznali pred stadionom. Živimo već 20 godina zajedno i ponosni smo robijaši i navijači Čelika. Na stadionu gdje su se slavile velike pobjede, slavi se i 20. godišnjica ljubavi, gdje je jedno srce pronašlo drugo. Tako je Bilino polje postalo svjedok ne samo sportskih, već i emotivnih trijumfa. Mene je glava bolila. I sestra mi je, pošto je ona išla uvijek sa mnom na jug, 4 godine mlađa od mene, i zvala me na utakmicu. Joj, reko, nemoj, molim te, glava me boli i nije mi ni do čega. Hajde, molim te, hajde, možemo, reko, ovaj put proskočiti. Nemoj preskakat, hajmo. I mi smo otišli. Kad neko iz mase, kupujem ja kartu, kad neko iz mase sanela, nismo se dugo vidjeli. Ja rekao, i šta sad? I tamo vamo, mi smo se znali od ranije, pošto je i on navijač. Mislim, mi se
pretežno svi znamo. Hoćeš kafu, hoćeš ovo, ma nema, rekao, ništa od te kafe. Kad navečer zvoni telefon, izašli na kafu, zabavljali smo se 2 godine i sad smo u braku 20 godina. Ne postoji utakmica da nisam gledala. Znači, ne postoji. Evo sad radim ovdje na istoku, pripremam opremu pred utakmice i za treninge i tako. Imate jednu posebnu iskru sada u očima dok pričate o ovome. Pa zato što mi je drago što sam ovdje. Ovdje mi je uvijek bila želja da budem. Pretežno sam ovdje 8 sati, više sam ovdje nego kod kuće, hajmo reći. A ako ste mislili da samo uprava zna i može govoriti o formi igrača, onda ste se prevarili. Pa trenutna forma, mladi su. Imaju vremena, naučit će. Ima. Trebaju malo bolje da se uigraju i to je. Ja mislim da je to. Ko bi nam drugi mogao govoriti bolje i detaljnije o Čeliku i Bilinom polju nego sportski novinar koji je odrastao uz razvoj ovog kluba. Svaka utakmica odigrana na ovom stadionu za Sinana Sinanovića bila je i ostala neizbrisiv dio njegovog života. A meni je prvo sjećanje na Bilino polje su recimo 70. su godine, možda sredina 70. godina kada je Čelik osvojio tadašnji srednjoevropski ili možda Rapan kup. Tamo je bilo ima još uvijek da onaj trofej. Kad su pobjedili slavnu Fiorentinu, mislim da je svijelac bio Miralem Galijašević, da se to ne varam. 70. godine i to je jedna od najslavnijih generacija Čelika, ne samo Čelika, nego jugoslovenskog fudbala. Kroz godine postojanja i brojnih uspona i padova, sportski znalci smatraju da je Čelik vjerovatno najveći borac među svim bosansko-hercegovačkim klubovima. Sa tim osvajanjem kupa protiv Fiorentine, dakle danas se ne zamislu jer vidimo da nam dođu neki klubovi pa obave lakši trening sa našim timovima koji izađu na europsku scenu. Jer recimo tad je Čelik pobjeđivao Fiorentinu i recimo Čelik je igrao u tim nekim godinama sa Chelseaem pa igrali su dosta tih nekih utakmica. Onda pamtim Čelik također krajem 70. godina kada je ispadao iz lige. Onda je jedna bila situacija da igraju dva tima koja direktno se bore za ko će ispasti iz prve jugoslovenske tadašnje savezne lige, Čelik i Ofka Beograd. I recimo to je bilo interesantno zato što je Čeliku trebala pobjeda, završila je čini se 0-0 sa tim remijem i Ofka Beograd ostao u saveznoj ligi, a Čelik je ispao iz lige i to je bilo plać na stadionu, svi neki 20.000 navijača. Da ne kažem da je dobar dio fudbalske Jugoslavije tadašnje žalio za Čelikom jer izlazi iz prve savezne lige jedna izuzetna dobra jedna generacija Čelikovih igrača. Rastaju se sa navijačima koji su bili najpopularniji, jedni u najpriveženiji klubu. Tako da su neki događaji da pamti te generacije po osvajanju srednjoevropskog kupa protiv pobjedom nad Fiorentinom. Ovo ispadanje iz savezne lige nakon remija s Ofka Beogradom i utakmica, evo, kao što sam rekao, koja je bila interesantna ne samo u Beogradu u timu sa Karaburme, popularnim romantičarima i Zeničanima, nego cijeloj Jugoslaviji, jer su svi znali da se, koja ispadne ekipa, da liga je siromašnija za jedan tako klub, jer su to bili uistinu fudbalski romantičari jedni i drugi. To je Zenici na neki način bio dan žalosti, ako mogu da kažem, koji je malo potrajao više dana. Igrači su Bilino polje smatrali svojim sretnim stadionom, mjestom gdje su ostvarivali svoje najveće snove i postizali nezaboravne uspjehe. Možda estetski nije mogao parirati drugim stadionima, ali Bilino polje, prema pričama sportista, imalo je dušu i posebnu energiju. Dosta smo igrali utakmica na košu, međutim igrači su koji su igrali pred 50-100.000 gledalaca, ne znam, Hibić, Salhamirić, Barbarić, Bolić, oni su stalno insistirali da se igra u Zenici. I to je jedan fenomen, recimo Sarajevo ti nudi igra u glavnom si gradu, hotel je blizu, sve je blizu, familija, sve je lakše, ali svi su smatrali da je Zenica najjači adut naše reprezentacije. Večeras nas očekuje trenutak koji se ne propušta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine suočit će se s ekipom Njemačke. Kad igrate sa Njemačkom, prva stvar je da ne treba nikakav više motiv. Druga stvar što nas stavlja u jedan povlašten položaj da nismo favoriti, da nema pritiska. Treća stvar što je to izazov nama da
kad igrate sa jednom takvom reprezentacijom, a mi smo prije nekih 15 godina pobijedili njihovu selekciju, čini se 5-1 ovdje na Bilinom polju, mlađu reprezentaciju koju su kasnije postali standardni igrači A tima Elfa. Tako da kad dolazi jedna Njemačka, sigurno da je to prilika za igrače, za stručni štab, za Zenicu, za državu. Sad pogotovo neke mlađe generacije gdje je Sergej Barbaz itekako pridaje pažnju njima, da imamo dosta tih igrača koji imaju neku konekciju sa Bundesligom. I s te strane mislim da neće to biti nikako trening utakmica, koliko god da mi dijelimo kao outsideri papirnati, da su oni favoriti, bez obzira što Nijemci, što kažu, nije završena utakmica dok oni ne idu po tušu u slačionicu. Mislim da u 90 minuta sa ovaj stručni štab može dobro da izanalizira igru, izvući povuke sa utakmica prijateljski sa Engleskom i sa Italijom, pa onda sa Nizozemskom i remi sa Mađarskom, mogu da sastavi slučaj, ne daj Bože, nekih nepredviđenih situacija, povreda, da mogu da naprave jako dobar tim, dobru taktiku i da opet vraćamo uz ovu publiku da sigurno nećemo biti vreća za napucavanje i uvjeren sam da ćemo igrati protiv Njemačke bolje nego protiv Mađarske. Svaki put kada naši zmajevi izađu na teren, oni predstavljaju srce naše nacije. Neka ova utakmica bude proslava svega onoga što predstavljamo. Hrabrosti, jedinstva i strasti. Idemo zmajevi, danas igramo zajedno za čast i ponos naše domovine.